Ayrılmaktan sonra gitti uzun yollar, uşanırlar әлі dengizге. Давайте хорошенько выступить, самое главное. Ребят, собрались, все нормально, все хорошо, все нормально, я думаю, все будет отлично. И уверен, мы лучшая команда, мы сильная команда. Президент барыста яхшылар. Аллаға тапшырды. Assalamu alaykum, xayrli kech, hurmatli tomoshachilarimiz. Biz artistlar shunday mehvolib aytingda, o'zimizga e'tibor bo'lganligini yoratamiz. Mana meni ko'rib kelgansiz aytingda. Menga qarab turadi. Nu shunda birarsa o'rin izlab yursa, butunisi shunga qarang, nik yuriyorlar deb. Yo'q, shoy bo'lash. Mana do'stlar, sizning e'tiboringizga shunday Javid Shakirov grupning qoni Javid obini ko'rsatadi. Javid obi boradi. Финишта күтә, Зөлфия пәлдәвейтен, давай, 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 давай. Балыклар güzel күлдә, тотасы килми бергә, балык ирене генә. Bütün нәрсәләр занимательно. Дзюдо. Дзюдо. Мен дзюдо буенча обладатель күгәргән пояса. Пол-тренер, пол-литр җибәрсә фигурист булырга мәгълүм. И как раз шусеру кушуптасы белән Эвендрей Барайкамага. Увидел тебя, субханаллах! Эйдәгез, бобслей комментируют Салават Фатхаддинов и Гүзәл Уразова. Киттеләр! О, Казан егетләре гастрольгә чыгып китте. Мин әйтәм, буларның утыруларына карале син. Берсе астына, берсе башын тыкканда. Мин әйтәм, буларга ярыш алдыннан борчак ашы ашарга ярамый. Берсенең эше бара башласа, калганнар точно интегәчәк. Вот она! Күңеллелеккә, шаянлыкка, ине нурга күмеше минем кече кызым Дания Сабирова. Кызым, нормальнымы? Все, мен biraz даже зеленкалар да күренмей. Бик әйбәт. Карыйбыз. Ах, шәле кызлары. Туган якка юлды таман, туган як, ин гүзәл газиз якка, туган як. Шир җиләкләре пешкән чак, туган як. Ашыгам каенлыкка, туган як. Топына күңел, топына ашкына, яр суыны төз генә.
Aha, поехали! Hadi gel! Alkışlar! Alsaydı Nakuzbekski! Total yeter uzlaşa basar. Sizge uyanmışsınız. Молодец, малай, бишни куям минангар. Вы будете спрашивать? Мне на русском говорить или на татарском? Мне на русском или на татарском говорить? Я постараюсь, может, на ломаном, но ладно. Біз енді вақыты білән шулай келіп алабыз концертына. Елға бір, примерно где-то шулай. Қуат, міне озақы тапқыр бик ұшады, теге елдағы яңа жыры. Данир Сабировның концертына бик жаратып келеміз. Бик те ұшады концерт. Міне шындырсың әйткенде, шын Ташкент. Бик әйбәт ұшады. Мен бик зор поклонница Дамир Сабировның. Инстаграмына yazılған сіз аны. Yazılды. Күзетіп барасыз. Күзетіп барам. Аны да медеушәден де. Кушаматын білесіз. Кушаматын білмеймін. Кісейінің, кәшіфені. Кәшифәтті де білем, Концерт бик ұшады неге концерт. Сол текленді ұшады. Искиткіш, жырлы, бейі, искиткіш концерт. Мен әлі бик шотланып Ознакайдан келдім. Данирдің концертына 3-4-5 мартта концертлар бола. Қазанның 12 залында деге şimdi. Мен іштен адгуллар алып, шотлана келдім. Бик ғұрырлық менің үшін енді Данирдің konsert koyuğu. Men endi o'zimiz yoqlarda Almatda, Bugulma, Oznakay yoqlarında Jalil konsertlarga yurem. Qozonda endi ikkinchi. Bunda mening munushkalarim qatnasham, Maryam, Doniya. Shulay bo'lgach, bunda endi ikkinchilata bayram, endi ikkilata bayram mening uchun. Мен әтіне бик яратам. Біз аның белән кино карыйбыз, TikTok төшерәбез, Instagramга видеолар куябыз. Мин аны бик яратам, ул мине бик матур. Молодец инде минем әти. Сәхнәдә дә җырлый, бии, ул минем всемогущий.